1927. Živio je u Firenci, bio je potomak jedne osiromašene plemičke obitelji i da bi mogao preživjeti morao je raditi. Dakle, nije studirao izgleda, nego je polazio privatne škole, ali je učio kod najvećih humanista kao privatni đak. Jedan od njih je bio Marcello di Virgilio Adriani, koji je bio isto tako tajnik u vladi Firentinske republike i koji ga je privukao da se bavi javnim poslovima. Tako da je 1501. Machiavelli se, dakle, imao je koliko godina? 32 godine, dakle, tajnik vlade, tako nešto recimo. Dakle, nije bio dužnosnik koji je bio izabran, jer u to vrijeme Firentinska republika je od tu otprilike od 1497. godine imala je takozvano republikansko uređenje, jer se emancipirala od vlasti Medičejaca koji su vladali od 1494. Ali tu između 1494. i 1497. vlast efektivnu u Firentinskoj republiki ima dominikanac Girolamo Savonarola. To je jedna zanimljiva ličnost. Savonarola bio je prior dominikanskog samostana i on je držao vatrene predike i propovjedi protiv pape Aleksandra VI. Borče. Zašto protiv pape? Jer je taj papa, naravno, privatizirao katoličku crkvu i Vatikan za svoje potrebe, da tako kažem. Imao je puno djece, jedan od njih, vojvoda Valentino ili Cesare Borgia, naravno, pošto se nije mogao ženiti, papa onda je imao vanbračnu djecu. Međutim, on ih je priznao. Dakle, on se zvao Cesare Borgia i Cesare Borgia sa 16 godina je postao kardinal. Jer mu je otac papa to priuštio. Danas bismo to rekli, to je sustav totalne korupcije. Zaposluje cijelu svoju familiju, svugdje, ovo je postao kardinal, drugi je postao zapovjednik Vatikanske, odnosno vojske katoličke crkve, kćerku Lukreciju Borđu je dao za ženu vojvodi Rijariju i time je zapravo zagospodario drugom polovicom Italije, tako da je imao potpunu kontrolu. Sad, Savonarola je bio asketski tip koji se užasavao korupcije rimske i našto što je papa onda običavao puniti blagajnu prodajom indulgencija, oprosta. Ako ste vi počinili neko dijelo za koje ste trebali ispaštati, imali ste u Rimu posebnu prodavaonicu indulgencija i platili ste 10.000 dukata i ovo i sve bi vam bilo oprošteno. Naravno, Savonarola se pobunio protiv te korupcije i tražio očišćenje crkve od grijeha. Dakle, crkva se mora purificirati. Držao je vatrene propovjedi i onda je naravno on, osim što je imao na protivnika papu i njegovu, da tako kažemo, raskalašenost, imao za protivnike i sve one koji su poticali tu renesansku raskalašenost. Pa se okomio na koga? Na umjetnike. Uzmite Bottičellija, Rođenje Venere. Imate, znate tu sliku, Rođenje Venere. Venera gola izlazi iz mora. I on je tu sliku označio kao razglednu sliku. To je za njega bila pornografija. U ono vrijeme u renesansu su slikari otkrili ljudsko tijelo. Znate da u doba srednjeg vijeka ljudsko tijelo se nije poznavalo. Recimo, vladala je zabrana pranja, između ostaloga. Rodilje nisu se smjele pratiti prvih 3 mjeseca nakon što su rodile. Zamislite. Jer je to bio grijeh. Ljudsko tijelo se nije smjelo izlagati otvoreno, morali ste biti potpuno pokriveni, kao danas u islamskim zemljama.
jer samo što licenski zemlja nosi hidžab, a onda su, naravno, ovi koji su zloupotrijebili crkvu, su govorili da se svako izlaganje tijela je grijeh. Prema tome, Savonarola je prihvatio tu srednjovjekovnu rigoroznost crkve prema ljudskom tijelu i onda traže da se sve slike iz tog, sa tom tematikom, sve knjige koje su govorile o ljubavi, znate, u to vrijeme su počeli Petrarka, Dante, Boccaccio, počeli su pisati o svjetovnim, putenim stvarima, ljubavne pjesme koje su izražavala pomalo i nekakva ljudska naklonost i prema ženskoj osobi. On je sve to rekao na lomaču, jer je to sve uzrok pokvarenosti. Dakle, papu treba prvo eliminirati, crkvu i one koji prodaju indulgencije i naravno sve umjetnike. I onda su tamo za vrijeme te njegove utjecaja vladavine od 494. do 497. godine radili takozvane lomače taštine. Lomače taštine su bile povremeno svaki tjedan bi bacili na lomaču knjige, stare rukopise, slike, tako da je uništeno oko 100.000 knjiga. 100.000 knjiga je uništeno, originalnih, 100.000 knjiga, to su izračunali, naravno, po pedanti, američki povjesničari renesansi, više su tamo bili, vidjeli su sve šta je bilo, oko 100.000 knjiga, naravno toga su mnogi bili više su primjerici, i otprilike 5.000 umjetnika. Dakle, sad zamislite, mi znamo Firencu kao grad umjetnosti, šta bi taj grad bio, kakav bi bio da ima 5.000 slika više. Sad, korak od stavljanja tih slika na lomaču bilo je stavljanje samih umjetnika na lomaču. I to se nije svidjelo Firentincima, shvatili su da je vrag uzeo šalu. I onda su shvatili da moraju tog vrlo rigoroznog, oštrog, naravno, pravednog i vjeri odanog svećenika, da ga moraju ukloniti. S druge strane, papa ga je naravno anatemizirao i rekao da je on Sotonina sluga, on je opet njemu rekao da je on Sotonina sluga i tako se međusobno krstili, ali papa je imao više novaca, pa je uspio u tajnom dostupu sa vladom Firence dogovoriti da na osnovu te anateme i na osnovu toga što je prijetila Firenci, sankcije su prijetile. Jer sve su ove državice po Italiji dobile od pape nalog da uvedu sankcije prema Firenci. Niko nije mogao trgovati sa Firencom. I oni su vidjeli da je vrag uzušao i onda su odlučili jednostavno da na osnovu te anateme uhite Savonarolu i da ga sa njegovim pristašama, koji su bili nazvani pijanjoni, plačnici, su stalno govorili. Otprilike kao danas da imate neke koji stalno plaču, nazivali su ih lekaltari. Oni koji dižu oltare, a zapravo lažno to rade, hipokritski. I onda su uzeli njega, jednostavno su ga strpali u zatvor, njega i još trojicu njegovih najvjernijih pristaša su spalili, kao heretike, po papinu narodu. I onda je nastao naravno lov na njegove pristaše. U tom lovu ubijeno oko 1000 ljudi. Svi njegovi pristaše su eliminirani općim lovom po ulicama Firence. Sad, mladi učenik Virgilija Adrianija, koji se zvao Niccolo Machiavelli, imao je zadatak da za firentinsku upravu prati te propovjedi da piše izvješća. Drugi reći, on je dobio zadatak da ide na te propovjedi da špionira Savonarolu i da vidi čemu to priča. I naravno, tu imamo prve tragove njegove pisane riječi. Njegovim rukopisom napisano nekoliko, sačuvano je 4 pisama njegovih, 4 izvješća u kome on vladi Firence piše o čemu Savonarola drži propovjed. To je kvalificirano onda za državnu službu, jer je bio, unatoč tome što nije polazio studij, vrlo kvalificiran.
Odlična su bila ta pisma, on kaže, Savonarola bi uspio da je imao iza sebe oružje, ali on je nenaoružani prorok. I svi nenaoružani proroci stradaju. Prema tome njegov ideološki purizam, čistoća, etička rigoroznost jednostavno nisu mogli proći, zato jer je pretjerao, naravno, u svemu tome. Da se zadržao samo na kritici pape i na kritici Simonije, prodaje tih indulgencija, onda bi naravno to bilo redo. A čim se ono krenuo da tjera ljude da misle jednako kao on, drugim riječima da uvede diktaturu jedne ideje, ili kako bismo to rekli, jednoumlje, onda su naravno građani se pobunili. Građani su ipak htjeli da vidite lijepe slike, ipak su htjeli da te crkve više ne budu tako mračne. Drugim riječima, htjeli su malo živjeti, punoćom života. I onda, naravno, to je ta renesansa, buđenje ljudskog duha. Machiavelli je, dakle, od 1501. do 1512. bio tajnik tih raznih tijela i kao tajnik tih raznih tijela pisao je prijedloge, izvješća o kako treba preurediti vlast u Firenci. Ono što, da tako kažemo, kao Ivo Josipović pisao je ustavne reforme. 1512. godine, međutim, šta se dogodilo? Unutrašnje borbe u Firenci dovele su do toga da su se Medičejci, obitelj Medičija, koju je eliminirao Savonarola 1454. godine kad je umro Lorenzo Veličanstvenik, onda je naravno ta obitelj bila protjerana iz Firence, su Medičejci bili bankari. Oni se zahvaljujući tome što je papa pozvao francuskog kralja Karla i Šarla X da mu dođu u pomoć. Zahvaljujući tome su Medičejci 1512. vratili se na vlast. I naravno uzeli su na zub ne samo pristaše Savonarole koji su njih izbacili, nego ove koji su predstavljali takozvani republikansku vlast. Dakle, od 1497. do 1512. to je bila razdoblje republikanske vlasti ili vlast naroda. To bi bila neka demokracija. Međutim, ta demokracija nije mogla dobro funkcionirati u tim uvjetima, jer naravno, bez obzira što su oni izvodili razne institucionalne preobražaje, na primjer Machiavelli je obožavao da vlast bude u rukama što većeg broja, pa je tako su stvorili veliko vijeće od 5000 građana. Pazite, Firenze u ono vrijeme imala 90.000 ljudi. Znate što znači 5000 građana? To je prilike ko sve kineski narodni kongres. Samo što sve kineski narodni kongres ima gdje stati. U Firenze nije bilo u to vrijeme ni dvorane za to. I šta se dogodilo? Onda je naravno Leonardo počeo graditi dvoranu. U Palazzo Vecchio je napravio jednu veliku dvoranu, međutim u tu veliku dvoranu je mogla samo 500 ljudi ući. I onda su naravno tih 5000 morali izabrati između sebe pravih 500 ljudi koji su onda bili kao nešto kao narodna skupština. Međutim, to nije baš previše dobro funkcionirano, jer su, naravno, u gradu su vladali bogatstvom oni koji su predstavljali oligarhiju i aristokraciju, oni su htjeli aristokratski oblik vladavine. Machiavelli i njegovi pristaše, Marcello di Virginio Adriani i Piero Soderini, koji je bio gonfalonier. Dakle, on je bio šef države ili državni čelnik. Oni su podrazumijevali gonfalonier znači stjegonoša. Taj stjegonoša, za razliku od tih 5000 velikog vijeća, koji su bili birani na razdoblje od godinu dana, gonfalonier se birao najprije na 6 mjeseci, pa onda na 3 mjeseca, onda su zaključili da je najbolje da ga izaberu samo na mjesec dana. Zašto? Da ne bi imao vremena da se korumpira. Pazite, da to je što kraće držati čovjeka na vlasti, da ne bude dovedeno iskušenje da ga korumpira. Međutim, to nije moglo funkcionirati. Šta bi bilo sad? Svaki mjesec dana su mijenjali ti ljudi, tako da su dolazili potpuno nespremni, nisu bili svi jednaki sposobnosti i vidio se da je to vodi u nekakvu anarhiju. Onda je naravno bilo predloženo da taj
posljednji gonfalonijer bude zapravo izabran po mletačkom uzoru doživotno. Sad vi znate da se duž birao doživotno. I to je kao rješenje, onda neće biti više izbornih kampanja kao sad što imamo za predsjednika, pa se Josipović mora boriti za još jedan mandat. Evo dajte vi njemu doživotno, pa će onda on, ako on doista to zaslužuje. Naravno, nijedan čovjek ne zaslužuje da bude doživotno vlada. Prema tome, dogodilo se to da je on se pretvarao malo pomalo u zadnjih 3 godine u nekakvog diktatora. Imao je svu vlast u svojim rukama i malo pomalo je koncentrirao tu vlast. Medičevci su to iskoristili i zajedno sa Karlom X, sa vojskom Karlom X, ušli u grad i oborili republikansku vladu. Jedan od rezultata toga je da je nastupila lustracija. Znate šta je lustracija? Puno se govori o lustraciji. Čišćenje. Svi oni koji su bili starog režima očistili. Machiavelli je završio u zatvoru, tu su ga mučili da oda imena onih koji su se rotili protiv Medičevaca. Međutim, naravno nije ništa znao, niti je imao nikakva saznanja, pa su ga nakon nekog vremena amnestijom pustili. I on se povukao na svoje imanje i tu je 1513. kada je najmlađi izdanak obitelji Medici, Lorenzo mlađi, ili Lorenzino nazvan, Lorenza veličanstveno preuzeo u svoju ruku vlast, onda mu je on iz svog egzila, jer mu je bilo zabranjeno da živi u Firencu, nego mora otići na svoje imanje. Ima neko malo imanje u San Pietro in Perpusina. Malo imanje koje je imalo nešto drveća, pa je on prodavao to drva da bi preživio, pa se svađao sa seljacima i drvosječama, pa je lovio drozdove. U to vrijeme su drozdovi bili delikatesa na stolovima, pa bi uhvatio po 12 drozdova i prodao tamo u mjesnoj, kako se zove, gostionici. Dakle, preživljavao je vrlo teško. I 1513. kada se došao na vlast Lorenzino, onda Machiavelli u jednom kratkom dahu od mjesec dana piše njemu jedno djelo koje mu donosi na poklon. Djelo se zove De Principatibus. To znači o monarhijama. Principato je talijanski naziv za monarhiju, nasuprot pojma republike. I to djelo o monarhijama poslije ulazi poznato u povijest kao vladar i principe. Međutim, to je apokrifni naslov. Pravi naslov je De Principatibus, gdje u 26 poglavlja on otprilike raspreda. U prvih 8 poglavlja on raspreda o tome kakve vrste monarhija postoje. To su kratka poglavlja, cijelo taj spis i principe i vlada, kako ga sad svi zovemo, ne zovemo ga više De Principatibus, jer to ne omogućuje da onda iskrivimo Machiavellove ideje. U prvih 8 on govori kakve postoje monarhije. Monarhije su nasljedne, ili su osvojene, ili su pak pripojene, recimo kao Ukrajina, kao Krim Rusima, ili pak kupljene novcima. Prema tome, ako imate novaca, jedan vladar kupi od drugoga njegovo imanje i to je stečeno kupovi. Onda imate crkvena ili takozvana crkvene monarhije u koje on ubraja naravno papinu državu i Osmansko carstvo, koje kaže da je isto to zapravo na religiji zasnovana država. Kada bi to bilo Iran ili tako nešto, Saudijska Arabija ili tako nešto. I postoji još jedan oblik, i to je u 9. poglavlju iznio, građanska monarhija. Građanska monarhija je po njemu najbolja. Kakva je to građanska monarhija u kome su građani jednaki i oni između sebe biraju kralja. Dakle, biraju onoga koji je najbolji. To je zapravo ništa drugo nego preslikano njegovo iskustvo u doba republike. U to doba su se ratovi vodili tako da bi pojedini režimi, pojedine vlade, a Italija imala na svom području oko 40 takvih republika ili principata, monarhija,
Oni su se međusobno ratovali na taj način da bi iznajmili vojnike. Imali ste plaćenike koji su bili na tržištu i vi ste mogli platiti koga god hoće da se bori za vas. Naravno, Machiavelli je to vidio i rekao to samo košta te razne države puno novaca da unajme te plaćenike, da se bori za njih. Prema tome, ako želimo doista obraniti svoju republiku, to znači svoju državu, onda moramo imati onu vojsku koja ima pravi interes da brani tu državu ili taj grad, a to mogu biti samo naoružani građani. I on se zagovarao za narodnu vojsku ili građansku vojsku. Naoružani građani koji bi, onda je naravno taj sustav uspio da veliko vijeće od 500 ljudi to prihvati kao ideju, 1504. godine, su prihvatili da uvedu redovni vojni rok. To znači da svaki tjedan građani su morali vježbati za obranu grada. I naravno otkrio taj mehanizam da su ljudi zapravo onakvi kakvi jesu, ni dobri ni loši, ali mogu biti i dobri i loši, i bolji. Mogu biti i dobri i loši. Ako je društvo, ako je politički sustav loš, on će generirati loše ljude. Ako je politički sustav dobar, postoji šansa da ljudi ne budu tako loši kao što jesu. Pa da se ponašaju nešto malo bolje. I to su uglavnom, dakle, da osnovne ideje o Niccolo Machiavelli. Poslije su ga svi interpretirali kako su god htjeli. Neki bi strgli jedno poglavlje, drugo poglavlje, prvi dio rečenice, drugi dio rečenice, tako je naravno našto jedan miš-maš, gulaš, po kome je naravno ta zločesta interpretacija Machiavellija, ne Machiavelli autor, maksime, cilju koja dava sredstvo, nazvana machiavellizam.